Hello guys, welcome back to TNY channel. Okay, hari ni apa yang saya nak tunjuk adalah saya akan dapat chef jacket saya. Satu bungkusan ni, satu bungkusan ini, dan satu kasut. Okay, first let's check kasut. Sama macam time saya pergi culinary school dulu, macam ni juga kasut dia. Okay, kasut done check. Now we're gonna check this packet. Buka dulu. Saya tak tahu this one is right, tapi kita dapat kain. Berapa kain? Dua. Dapat dua kain. Tak ada pink, tapi it's okay. We got chef knife. Apa ni? Happy sangat sebab saya tak belajar pastry tau sebelum ni, so saya tak tahu apa benda semua ni. And then benda ni pun dia macam, tahu tak, warna dia sangat tak? Tengok, sangat cantik. Warna dia sangat cantik. Okay, next kita ada spatula. Lepas tu kita ada ni, I'm not sure what is this for. Kita ada, wow, apa ni? Bunga. Right? Baju so saya pakai knife. Itu sahaja untuk paket yang pertama. Okay, next paket kita ada dua baju. Okay guys, so next kita akan pergi ke baju. Okay guys, sini dia tulis JSL, B2SL, SS, AL, XL. Saya tak tahu maknanya apa. Let's check. Dapat first right. Second dapat satu. Kita tolong kita dulu. Ini mau kita stop. Okay lah, semua dia tak dan it's fine for me. Dua. Waktu yang dinanti-nantikan. Tada! Macam besar. Okay, let's try. Tak muat. I'm so bigger lah for this. I think so. Tak apa, kita boleh try nanti. Saya kita punya warna kuning. And then another one. That's all. Okay, so kita akan check apa yang mak saya bungkuskan untuk saya. Saya baru balik daripada hospital dan saya jumpa mak saya. So let's check what she packed for me. First we got hash brown. My mom took the hash brown, so then dia belikan untuk saya juga hash brown. Oh, tadi saya ada beli satu lagi. What saya belikan? What am I buying? First, we got hand sock warna biru untuk pakai dengan stocking depannya hand sock. And then kedua, kita ada hand sock hitam. Itu saja. Thank you for watching. Bye.